fuq Owen ktibt. Ija. U ma ktibx affarijiet li huma ma nafx, ma tantx tħaddit fuq preġi ta' Owen. Trid tidħol waħda fuqha? Owen huwa tip ta' politiku illi beda b'ħafna prinċipji sbieħ u idealistiċi. U eventualment meta kellu l-poter. Ilek tafu inti ġifieri? Ili nafu. Kemm ilek tafu? Mindu kelli xi 16 sena, ġifieri li nafu 16 sena u iktar. U fl-imma ambiti tafu? Politiku. Ma fil-kuntest ta' graffiti, per eżempju, kien ma'kom fil-graffiti? Le, ma kienx ma' fil-graffiti, imma Owen ġifieri kien avukat ma' Labor u ġifieri aħna konna nattendu attivitajiet politiċi u konna kien hemm proximity u ġifieri ma' ħafna laburisti u kien miż-żejtuni minn Wutelajn, ġifieri l-lawn kon nafu hija mela. U jalla forsi kien ukoll xi avukat tagħna meta Carmenu Mr. Bonnici kien l-avukat tagħna meta konna nagħmlu protesti fiż mill-graffiti wkoll, fimt. Għax hu kien assistent ta' Carmenu. Meta kien avukat ukoll beda hekk kien. Owen huwa t-tip ta' politiku li u traġedja ġifieri għax mhux Owen biss u di ġrat ma' ħafna laburisti illi they had very mundane lives. And they lived a very mundane, typical village life with good ideals, good family background, etc. But it was very mundane. Meta daħlu fil-poter dan nies u beda jkollhom id-driver jiġi għalihom imorru Brussels tiġi l-limużin għalihom, fimt? Bdew jesperjenzaw ħajja u affarijiet illi qabel ma kinux jesperjenzaw, qatt ma esperjenzawhom. Bdew jesperjenzaw ċertu attenzjoni li qabel ma kinux jesperjenzaw, eżempju. Eżempju, l-esperjenza li tidħol f'restaurant and you're something. F'soċjetà Maltija, fimt? Fej qabel daw ħadd ma kien jagħti kasom, fejn tifhem x'inhi? U daw sikru f'dal-poter ħafna minnhom. Mhux Owen biss, ħafna minnhom. Ġifieri jien għandi ħbieb illi xhin tela Labor fil-gvern daw f'daqqa waħda daħlu mal-Mażuni, xraw sports car, kellhom xogħol tajjeb mal-gvern, sabu xogħol tajjeb mal-gvern, ġifieri jekk qabel kienu jaqalaw 1500 fix-xahar, issa qed jaqalaw 3000 fix-xahar. Daħlu ma' klab ta' Mażuni, xraw sports car, fimt. U dak kien hemm ħafna minnhom. L-aqwa żmien. U taħseb li hija konsegwenza tal-fatt li kellhom adolescenza mhux daqshekk eċitanti. Eżatt. U mhux hekk biss, meta inti eżempju tkun deprived ta' ħafna affarijiet, eżempju attenzjoni mis-soċjetà, minn nisa, possibiltajiet li tagħmel il-business ġodda, connections ġodda. U qatt ma kellek daw il-possibiltajiet, inti t-tentazzjoni tiegħek ikunu ikbar. Ġifieri jekk m'għandek self-restraint, m'għandek self-control, ħataħxi kollox. U daw hekk għamlu, daw ma kellhom self-control, fimt? Ġifieri daw fil-li ġew minn dik id-dinja mandejn u ma kienu esperjenzaw xejn. Fil-li f'daqqa waħda meta daw kellhom kejk qudiemhom iffangaw għax they didn't have self-control and self-restraint.